Hidup kengkenane lakar tage, ada nak lacur masih ada nak suge. Kali panggil apa sedih, ngai benar apa pelih, yang jadi tiang ide. Ngai karma ane luwe. Kurang sana cuma Yo sing bani pula sale celuluk ke kone. Beli apa main jakut kencang ke tuan. Jak bani ke yo gelam yo latas. kurang sana tu. Beli apa jakut kencang nyaki. Nya. Oh begitu. Kalau macam sekulasa. Kalau mana Udah yo ngejar yo. ngejar. Gisi jam yo Pesukan Malaysia, pesukan Malaysia. Meluah yo. Yo, malungan aja len, iya nak pemerapi Sunar plus ada suatu saat yang tampil tidak ada hati-hati orang kulit belum baru kau dan tukang serap itu apa kurang dia serap Ay, rapi ibu aku. Yung daging sekali sapu napi untuk paucan ibu. Ay, pagkasraku lihat. Rita pangan magkali makin. Hindi ang pinakarapin li. Doon ay kwentang rutong paus ibon nilikali sapu nito. Sa lima, puro sa lima, ring ajang ginakaisin. Ring ajang, sama tahun lima kekali. Ne jadi keke, pas 1,000 beli dari nak lingsir, matur ya woi. tahu orang matur sisi yang ibu Beli ibu,
Idadane para penonton maku mewah para pemirsa sanewang yang titiang. Pinaga purwakane ngatur arse pengastungkaran titiang. Om Swastiastu. Puspandalan di tiang pinaga penglantur sembah di tiang sarang sami saking paguyuban Dramagong lawas rasa ngayu pagi aturan di tiang dua ning ring-ring semangkin sida di tiang atur naya merupa sesolahan Dramagong sakewanten sedurung titiang aturan sesolahan puniki lugrahan titiang nunas gangerno sinempura duaning jantan tunaluwe munyuk lungsur atau titiang aturan sesolahan puniki pamakas sehananin maka kirangipun ledang arse idadane para penonton sareng sami ngampurayang. Para penonton sareng sami sane musteka yang titiang mungguing carita sane praya katur ring rera semangkin boyo nintan tios wantah mapi tegas manik kilat bumi manik kilat bumi manik kilat bumi. Sapodapi munguing daging caritanipun ledang arse idadane para penonton atur titiang nyak siang kalih miar siang male bos-bos dumugi melarapan paswe cani dasang yang widiwase sida untuk titiang ledangan pengarsan para penonton sarang sami sio senring punika magang yukti pengabdian titiang jagi nunas puara-warah lampit dekat-dekat mantuk ring sang sujana sana ke bawah seperhatian ring sejeron Dramagong lama kana wenten angin titiang sesuluh lanturan pemargin titiang kapungkur wekas para darsi kesinamian kadipuni ke murdani ngatur titiang mogo diwastu melarapan paswe candi dasang yang widiwase titiang sarang sami saking paguyuban Dramagong lawas pingkalih para semeton penonton sarang sami sida ngemanggin kerahajangan dirgahayu dirgayusu Om Santi 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 Om.
para penonton, para langsia, sana presiden rao, sarang nyaksiang, ritat kala weten drama rodana bau. Kadang masih ada para mengalah jagat, ledang lidah mempaico, segitu. Mana raga nongol, maklejit teng bayu. Main besi nih. Ring para pengebrekan breaker. Yang mengucapkan selamat menonton. Aneh ada cuma selamat mendengarkan. Tidak ada hari tanpa ngebreak. Tidak ada hari tanpa ngebreak. Sekat 16. Apa artinya? Nekat sudah dipalas. Oke, si makin kene tua-tua keladi sini. Pasti. Anu jamin anu. Tua-tua keladi makin tua kayak memedi. Makin tua kayak mau. Cager ya gimana beh? Sini dah kan. Hal. Siang mau dakon. Engken. Apa? Alih mau kekeh di Subana bakat. Saudara ini penonton. Soleh tak kunci. Soleh tak kunci. Iya ada yang soleh tak kon. Alih mau kekeh alih. Subuh bakat buka. Apa tuh? Orang malu tawang cang Ada apa? Sudah wangi. Tebus. Apa? Artinya Apa? bayi saya tebak ke duit malai susu bang. Saya pakai kale. Babakat kan tutang ya. Meh. Beh, gitu wajib. Di bawah ranjang beh, gitu wajib. Kayak nenek nih tuh. Nah ni kan tak kocang sih. Gaya apa jemak paling deman nih? Suut bergaya deman nanti ya. Jawab tuh. Ya tuh orang cang lah atin cang. Dia sila. Bersuut bergaya demen. Ya suut bergaya hati depan. Pelong tak? Lah hati orang. Lah hati orang. Orang apa ya? Apa lagi? BAB. BAB. BAB itu apa? Nama Ju. Benar mana? Pas ada plus enak rasanya. Jadi lah itu kan nih. Si Nawang, Jana Kerti dah. Jano Kerti, Ane Madan Jano Kerti. Yaitu manusia yang unggul bermartabat Ane tahan banting dan menyelesaikan masalah dengan dharma. Yang ada contohnya kan? Contohnya sih itu, yang di film itu Superman. Mesti menyelesaikan masalah. Yang dikekawinkan ide sang Dasarata. Yang dikekawin mula. Yang mula nginutan sang Dasaratu pemimpin manut gitu. Nungutan pemargian ide sang Dasarata. Kuna mante sang Dasarata. Kalau ini ide sang Dasarata. Urus ring weda. Ide uning ring sekacan ilmu pengetahuan. Bakti ring dewa. Ide tensab. Makti ring ide sesuatu ide sangang. Dharma lupeng fitra puja. Ring para leluhur ide tetap bakti. Masih tersireng swago terkabe. Ring para semedon yodran ide tresno sinten mau bawa sane kasar. Ini patut contoh yang di anu itu. Ane mana Jano Kerti itu yang alih anu di kekawin gitu deh. Ya anu putra suputra sadu Gunawan gitu. Putra suputra ini Madan Jano Kerti. Cambangan catatan ke cucu. Catatan apa?
Catat Kak, nih gending jam naga. Hah? Gending nih cangba. Catatan gening. Ah. Apa judulnya? Angkian benjile. Nah, Paparago berdua-dua nih angkian benjile. Ben mandi, ben puan sing tawang kalau bangkau. angkian benilih. Sat musik. Hidup mati sing dadi tage Aget jani nunyidang angke ane banyile manipuan pasti metage mekejang pasti mulai sing hitung lacur mua anak sugih hidup kengkenane lakar tage ada nak lacur masih ada nak sugih kali bahagia apa sedih ngai menah apa pelih yang dadi tiang ide ngai karma ane luwe sing dadi sombong marah dadi anak sugih sabangne sing dadi toleh pragat mekalangan marah hidup kuangan hidup lo perjuangan Merdeka! angkiane banjile jalan melaksana luwe sedone motake apa rahayu kepange manipuan mati tu sing ngopet kolomboga Mati capek. Ingat canggung umur coba 7 tahun. Yen maluan cang mati pak. Ruang yang kurang. Panah jangan ruang kejadian benci ruang kalau panahnya terlambat sing orenca sing ingat cigas gelam 3 bulan bekiset sebaliana Wadugan yang ngerumang kurajina cang ngerumang nen malu dugan cang gelam yang cicang set balian kurang cang cuma ya sing bani pula sale celuluk ke kone beli apal main jangkut cang ketuanya cak bani ke ya gelam ya latas kurang cang itu beli apal jangkut cang nyaci wabak itu kelemah cang sekulasa kelemah nang udah yang ngejar ya ngejar gisi cang ya cang ngejar pesupan mas ya ngeluah ya mau luah yo muntah nyak ya kulas nah masih mati sama bekal empuk si deman urus ukuran timpal karman si pangkawang si cang olah sadiki deh yan bawa karmo luweh kena tepuk mon karmo jelek na tepuk ukuran jadu go mencing ngempuang bedan di swargana takon kisan jogor manik pal
kuda Cibonang pada ngakluk wenten daso babo Cipongpong daso Yo. wow pedes basang Ali Cipede Cang. nyen sing pedes basuran cak Apa kurang perhatian Cang? Cang kan keken kena tresnan Cang menyama jaci. Pikir nak dona. bulian tresno penyamo bos itu pak ini berago dini dari farak kan gitu memarah kan di kayak dodo agong di puri ide mau dua putra teluk oh Sungkan sih. ane paling dure sungkan Nomor 2 nomor 2 Teruno Ano. oh sing ngelirabi nih Pas memilih. oh nomor 3 oh tuh pemerabian Oh Merabian. oh yang gini gitu ini beberapa bingung apa nah nangkil yang kita dapat anu dua kong tiga ada satu oh lagu ngirim atas ide dua kong putra oh jalan dadah Nah, dagel. oh Aci maluan yang nangget bah pengalus Cang isi. apa jiwa katu kerau maksud wibawan purine bal ayo ning swarga duwe masar dening widya murati saya Durus mendalam itu dua aku. Ini yang sampun saya ke. sudah makulan angawe syukur tanin jaga pemedal pelungu cokor dewa wibawan pelungu cokor dewa ngango bang pisan Kalindang gargi malah titiang boleh bedak takil ringanjang. Nabi menawi wenten tel wacana pacang ketiba ring sikian titiang dulu sangat keluar. Sukses lah. Apal kita masih boyo. Kadi rasa uling gelah nualit, saya ngemban gelah kadu bijani. Ni ngawat wang liang kayun gelah. Jawal kini, pal, yuk. Apal nawang, boyo masih subah nawang. Iyan gelah masemeton ngajak teduh. Idai beli ni madag nado sukan. Ni adin gelah Iwira Dharma kian kada jek sing ado yo. pergi aduh arakan pelungu cokor dewa sukan sampun merabian aren pelungu cokor dewa sampun merabian kalau pelungu cokor dewa punapi Iyan gelah dulinan kawan tu. angki aneh banile Ijab sini bendaan lakar kotak ya benyang ada skendan dan uning ada dan pelungu cokor dewa meduai rabi tanpa dalam bagus ya tiang kudo kaden lah biar tiang bocok oh pelungu dewa pasti ni senyang tu senyang si Julian gitu. memilih bro Mula konden ada pas wecar widi konden ada berjatuhkan mana ya yo. oh jodoh Oh, ya kita kini sana. Inge. Mapan ada pewilangan mabuah. Pangsi deja gelah ke puri, tangkel
kapitan itu nak kelingsir. Ini Aden lain mau lebih bisa dharma bukan kalian mah. Ada udah gua kalau. Ingat, lagi yang dikang terus. Ya, bosan ini. Ya. Dari dong. Yo, Ya. malulan Aden gelahem Len, iya nak pemorabi sunarane. Plus ada suatu saat yang tampil. Tang, kalau hati-hati, rapid belum keluar, itu enten tukang serap. Nyin, itu yapal. Kurang dia tuh serap. Oh, ada orang sil. Nah, di, loh, kemudian Paling tiang mailahan ngalih beli tu. Jak sakit ini ngejak parakan. Nah biasanya beli kan mau angsit ya dia. nih, Oh, dan Uyun saling- di bajingan ada dua. Yang saling rela nih ki. Puniki ide nah ijen resep rekan ngorewo. Resep apa nih? Pangan ada rapi. oke, makin undang pikayun ratune pun api nih makin mana becek atau di tiang ngiring. Mapan ada syarat pemakasipun gelah. Mapan di nerjani lakar ada paruman di bumi. Inge, Yang buat isin parum ni gelas sih mawa. Nah gitu nih beli sangkan tiang nadak sare. Nedunin beli meriki ridak kalau beli melila jita. Untan ni kadi sapunika. Maneng kedah kayu nipu. Mangde tiang sarang beli. Tangkel pengajar. Maneng wendan paruman aku. Kalau kena beli, yang mau nguing daging kehilangannya, ya aku ada dia gitu kini san mal, Inge. yo, Terus. kita masih adi, Nggih. hak pun kan, Ya kita tangkil mah. ada. Jalan-jalan anu dadang. nah, berapa sih? Paman Wada. Begeraos gelai kapinang paman. Pangsidaja paman ngaturan putran-putran gelah. Tanggil di diajang gelah. Kemudian disubenet lek takang gelah sing ada putran gelah tanggil nak kengken paman. Dua gulung biang. Iya nini ucanan pelunguh cukur debur rahino ni di piring di dia. Rahino di dipi sampun di dia matur ring Idayana. Subo paman. Ini sampun. Yang gitu mayat tiang malu. Wah niki napi rauh. Iya. Ini. Sanjan. Tak anak runo-runo mula keketo paman. Napi ya. Aduh jangan cara lenges. Belet rakyat kapinang imun. Wajah san. Waduh. Jeneng bagus. Bayi-bayi tini bu. Ampura kasar kerja ibu, paman. Ini. Mami tanggung guru matur sisip di tiang ibu. Paman. Yen buka kene teh. Alih kade rasa seperti sing man gitu. Iya dian cara janine nak nu masih duk itu di sejarah neng kayu nih bu. Tapi mamina nasa pun ikhlas ibu. Yen sing jangkep putra gelah tanggal sih sing luwung
nang pendakin malu di gendongan jeneng bagus Wiradante Paman, Ibu, bakal sejak pacar manakit. nang pendakin malu pendakin Kalau kerja bos ya. Alon lo. Nah, aku sukan. nang udian itu mainan laku Dia ampun. Dan kita nyedang dia Ya dia negak bangun dia. Rodo sampun sah. Ini agak bang. nah mun melang-melang negana ke kal negak apa kal majujok nih Apang ya tiang majujok aku tapi. nah kalugro paman aduh cening Suka. Pedalam. Aneh pedalam dah lagi. Apa? Rapin. weh apa kaitong Karena idoi anak sungkan ya tuh. ada ne sepedang Ya, ada ne lakar sepedang paman kan ya. Niki pedalam dia. weh suwet mundung pamakas paman warda kita masih putra ibu maka tetelu suba jangkep ini diajang ibu na ada mulai rakar bawa sang ibu untang bawa si bonejani sing jadelem Indek napi pun ke ibu. iya ibu ngelah putra tetelu bukai dewa lanang-lanang sia bulan ibu ngadot angani dewa ni iya neng kapi tresna ibu kapi nang dewa sing ada mabinayan batan mai batan kamu sing ada buka gitu nih kewala di pelangane jani nyen paman inar gama yang gelabu ke medinakan likat cokor gelah lakar mejalan angsak di sejeroneng kayon gelah paman Sana makawinan. jejah saja kayon gelah riwekasan gelah meraga lingsir kasenggo kapinang putran gelah sing wicaksana widagde gelah tuh mula gelah sing ulati paman apa nada bawa si dena kelingsir pinaka pisamo ne dunas gelah raben gelah ajen ni deone ne dugase Sampun aku. apa nih antas lakar ngisi anggumi merdepuano nih dini de pamekas paman dua jeneng bagus wiredu putran gelah kaping pertama Ini sake wala paman sing suruh menawang nejane boka kene dewo matur dewo kapinang ibu kengken bagus sejatine daging kayu ni dewo ni sobiahat kapinang semetor aden-aden ni dewo ni pang sida nawang kengken sejatine ni sing kedo jeneng mantu Ay nge ratu ibu aku. Yukti madaging sekadi sapun api runtuh paucanan ibu. Ay nge pemekas ratu beli aku. Rita pengan mekadi mangkin. Tidiang pinakerapin beli. Dua neng wentan runtuh paus ibun beli nekadi sapun ibu. Sane mangkin duro sambli matur ring ajang iduna kelingsir. Ring ajang semeton beli ni maka kali sapun ikenalar pengabeh duen sapun api undang kayun beli ni beli aku kewantan elingang pisan angan beli ni sungkan maka dimangkin beli tidiang sapun api je sadia satinut tidiang ring daging kayun beli ni tidiang satil ring angan beli ni beli aku matur ni dewo turus sama paus beli Biyakti bisa beli. alon-alon beli Mangga izana kelingsir kawikan. ibu Dan pengabeh dua ini taler kuning durusan beli. ampura bahat Yukti kadi bos ibu sepatutnya ne tidiang nglingin singasana mentos ide yaji dua betah nih
Kemawon ibu sira tanuning sungkan diangkatipun iki rasa-rasa makdo pedewekan ditangtang bersidayang Ling alon-alon. mungkin sampun iki antuk manglekeni sampun yen suwe singasana netan-netan lingike Duh betul. manah tiang laris Kengken Sampun aku kayun ting. Iwadi Adi Wirodarmo mangnom lingiring singasana nengen Ada nih dewane Wirodarmo. inggih Suba sumekan di sejeron yang kayo nih dewane nih. nabi awin sapunika Bu Nuwanang Yadi sampun alar meduwe pendamping Makro Prameswari sampun Beli aku. Sampun api beli puniki. Ibu. Alon-alon. Jeneng bagus. inggih titiang Apaan buka kita runtuh. Pawas belen nih dewane. Ngejani kengken. Pangseng ibu pele dari nak lingsir. Matur nih dewane. tawa kang matur sisip titiang ibu. Beli sampun api. Beli ibu. Sampun api. Ini kedua. Oyo, Sarang ya beli. jangan nyong parkir lah. Ale ambon lepal. Legan ya. Sopir ambon ini. Hah? Sopir ambon ini. Protino kene setengah kene. Asik biji bensin. Nawa kang ibu agung risampung di titiang miragiang sekati bos idai beli dadi subsekel kayak tiang nabi kemauanan ampura yang sekian titiang rida pangan mangkin titiang nendon turun ringangan ibu kemauan kadi raos idai beli dadi mentus sekayun di tiang ibu nabi sane makawenan titiang sampun merasa ring pedewekan ibu titiang arina medewek cerikan tiang minat tenantes diasu titiang sampun jangkep alagi rapi kemon damangan mangkin apura yang titiang Idewo sengiringan. titiang dinten persidang iringan kayu ibu Jeneng bagus. Titiang, Nang dah ngejoh-ngejoh mai paken ibu. Di pelangane jani sing bisa sing ibu. Langgar ngeraos apa gue. Kengken idewo. Pangseng mekelo kene. Suang sing ada kali rasa ngitung nganggu mini di dunia merdebuan nih. Logo orang kayon. Sami dan kayu niki. Iki kan kayon. Mesti. Dan Yang hari di Rajau. Ada di Rajau. ciu di raja. mami cang lugre, matur sisi titiang ibu. Boya sangkaning tuna, pakabakti titiang iringangan ibu. Kewan tadi nayang pikayu ning dungo ibu. Titiang duro madarabi rabi. Iya darah patut. Sani sampun madarabi kadi puniki hadin tiang ibu ampura. Nana kene sen benang. Paman. Nejane ada pengabeh ibu. Sat makaning kiwa kelawan tengan ibu belangan nejane. Ulen dunia sing ada matur kapinanggelah nang tegarang paman werdene pasen kengken maka sujatene paman. Bagong biang. Atur anak-anak pelumuh Cokodewo moga kalih mengenah ring patut ide. Bos ide anak sane bini dhuwur sane sungkan mangkin naler patute ring ragane ide.
Sakingon inayang mangkin pelunguh Cokor Dewa mikayunin Agung putra maka kalih ide iraka mejanten sampun sungkam yen pelunguh Cokor Dewa raris ngelebang naler jagat riki percuma pocol banyak duwene janane riki ring merdawana ngagongang puri merdawana iko pikayune maka kalih titiang sane ngiring kari de Raja Dewata Rabin biang pelunguh Cokor Dewa Tua benar paman mengkeke mangkin sampunan pelunguh Cokor Dewa madeg agung melingih ring Singasana ke Prabu ide pamane kengken mana titiang pelunguh Cokor Dewa rumasa ngemargiang nabi sane sampun marganine antuk ajen pelunguh Cokor Dewa rauhin perpatih iriki ring jagat merdawana panyake tedonin mereka ke desa-desa rika mau bosan sanduk kan nabi mawinan titiang matur ring perpatih patut tedonin pelunguh Cokor Dewa keninya nantuk wenten salah sinunggal perpatih adi-adian prekangin pelunguh Cokor Dewa kari nebolong kari ngitungan raga kari ngitungan ruang niko tedonin ijen mo cano ring banyak ke ring dusun-dusun ring desa pekraman niko tedonin nabi malih presiden pelunguh Cokor Dewa mau pijo Sumatera ritat kalau wenten karya wenten nabi mecekang pura asapunika menunggal dadosne Prabu kelawan banyak ya diastun sih ada nih madang nada ya dia durung wenten nah ya itu semua gelap paman pamakas ibu ijam kadi punika atur pekeling pengabih bini ibu ampurayan menawi sampun kapi kayunan tuh ibu durusang ibu paman titiang di subane kayun-kayunan gelah misi pesan atur pamane pelangane jani niko sampun dua kumpian mula antas putran gelas sekona nadag-nata dini di puri merdabuana nyelahin para panyak yang mekejang di Jabapuri buen beseng gelah ngideh ibu ngideh kapinang cening di subane cening ada di Jabapuri nyenawa sueja ide sang yang Pramakawi sida ide miragi di jejeman saget tamu belen di dewone amilang di dewo ngeruruh nih madan tamu ampun ibu dijang purun jelagatur ramadre puniki sampun sane banget manahin didiang angin api didiang madang nade mulai didiangnya sungkan rasetan peguna menten jo mewah ratu duaku kengken paman tapi sane kemargi yang ngantuk ide Raja Dewata ringin catur pariksa punika kemargi paman samo bedo dano tua benar paman kemargian manut ring pemargin ide sang yang surya inarin jagat nenten mau bino-binoan ageng alit kon becek nak kesami kening iya dados Kadang-kadang Gusti apa? Oh dayang dados kadi mangkin para mengalo yaga pangiling ragane nyinar niken patut sinar pangrata untuk nyinar sinak mulut rata oh ring para seniman ane muda pangkole sinar ane tua-tua pangkole masih sinar pangyak yang nyegar ben gede pamekas ane ngangkat idam murdaning jagat Bali Pak
pejabat gubernur, Pak Kadis, masuk semua lah. Dumadek tumus we cewek nyuecen mangno langit nyut bikin seniman tua bikin pindah ke dasar. Yo. Mangga presiden satu ngelestarian mengembangkan aneh penting mengamankan Niko sana tunas itu. Nah, paman Werde, kita masih putran ibu, maka dulu. Apura-apura. Nih jani subuh dah nemu gelang bawa sih. Cening, kamu lungo ke jago. Jalain banyak, dumadek sida sekat pengabden ibu. Ibu lakan ngeras tiang ini di burian. Mangga sida labda karya pemargen ini dewa nih. Pasti ke dijang pacar nagingin kali pikasan ibu paman. Ulungu cukup dewa kayunya tuh ngerah tamu. Sejabu gelah nyelohin i petagang nama kejam. Sambilang masih matakon-takon yang sakit ada nih medue nih mederbe tambah nih mau tamu mau wastu sida yang Kena ide rakel saking mawon ratu tuagung menti tiang purun matur unduk ngaturin ulungu cukup dewa sekadi sengker sampun nang lintangan ring asase mangga pelunguh cokor dewa sampun wenten diri kiring kuri ide pamane mapikoleh tan mapikoleh tambah ini bang sida gelah muali ben Melimpatan mai kake keburian ini. suksama paman Maisan paman. digelis Ibu lakan kebudak keras tiang. ibu tiang pamit Paman. paman ini adalah geling Bayu yang kayak ngunak Kalau gue coba dewa diuji Pangdadas Yano Kertek. Bagi orang yang siap memimpin dan dipimpin. Ibu Santi itu di mana ada atur paman Werde pasti ke benlah mirang atur paman Werde. Nah sejatinya pengabden kelas mulu gitu. Walau di Taman Jani kelas ini deh warna. Nah meladang kelas pengiblis waras kadijat itu. Mana boleh kalau gua kordewa membawasan sarang ide yari dua nang jadi bergerak tamu tuh dah punika. Mapan kelas bumerapian dije lah atur lah mau orang ngajar. Gede Dia jadi paman dilakukan ke taman meluna. Nggih. Terus